Ya Allah. Teh, Iya, Cong. apa riben ngucap ngirim pesan ke kakek teh? Mari kirim lagi teh. Iya, mari, Cong. Apa? Iya, pesena. Imunda iya teh, tinung kok boleh ke wontok teh. Abel yang ku ake, Cong. Iya teh, kok boleh teh. Oh, iya monde iya bagus, nak. Korse Cong oco nak ya. Tulis dan salin dulu. Mengkata lah nak ya. Lu apa dengan siapa ke nak sabar di kebon tuh? Naruh ojek kan teh. Iya ya nak jalan nak. Saya nggak nak ya. Ajar begena. Kini seren tuan sebenarnya Malaysia. Ya nak saya nak. Kok mang kada teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Apa Bril? Cek kasaan jap kok tengah boleh abali. Kira kosan ke sabali. Balang. Yung mundo aja na pajang kakek kape, Bril. Yung kau tak bisa nyoro, iya tak bisa manglo. Bisa aja pajang kakek kape. May masuk ke dalam. Ayo. Bril, tujuh na rin. Tujuh. Ibu udah datang di jalanan. Lu jap. Minuman sepair bedi ya. Iya beda, Bril. Ada apa, Bril? Kok terus? Kamu marah? Mon kakek terus, Bril. Keluar pesen marah. Mun bese aja ke beter. Are, tak bese. Buh. Ini banyak. Imun dah iya. Ah nelpon lagi, na bingko tretan. Dia iya. Bumen. Lu beri dimang. Lu minta repot adrenano na cemun sepai ini. Dua. Saya banyak kemarin mau orang nelpon boleh. Iya minta tolong tulian Bumen. Nanti aku datang kenca entar ke rumah re. Iya. Minta tolong Bumen terakhir ke rumah Bumen ya. Terakhir masuk langsung ke rumah tak apa kemarin. Masuk. Ya apa hibrin dina pesen kemarin re. Iya. Kelangkong sebanyak. Tulian Bumen, tulian le. Ya re. Langsung nelpon lagi ternyata. Apa sih jam untuk Bu Andrea? Dia ada mabuk minta dem datang dulu. Dulu gila lah. Aduh, ya nomor tak aktif Bril. Yap. Makan apa nih ya nomor tak aktif lah nan. Ini dan tos boy. Yap. Masuk Bumen. Yap. Udah mau cek abi tiga lu kakek. Pesen ban seribu sekali ya. Ya deh. Kelangkong deh sebanyak. Kau ada sayur? Iya jalan. Ya mun Bumen. Ya deh. Pas tak maju. Lekas. Senang boleh kakek. Kok ada jap? Oh balang. Sayangku. Ya reng, panang reng. Dia lemabuk kaki jarang kurohi. Ya, lagi berpecol dek lemabuk. Pada ya.
Ya. Pokoknya buta kuat lebihnya. Kakek minta PC benih kayak ngabel dia ke pondok dong. Jadi kakek ngentar dena. Lu pula keng bi kakek jam Jibril ya ajar dong sebarang. Apa teh mi ben serombeuna bentah mi tak toju geluh. Magila beri pengajaran kena botong sebab ada iya caran salah ke keji toju dia geluh. Apa nah? Saya Jibril minta PC ngucap abel dia ke pondok. Saya ngajak. Mun nak kena ingat der, tak tahu apa. Coba deh cara-cara saya ngan ria. Arwah kita tahu apa-apa. Kakek boleh Jibril. Engkau takutnya lagi rajab. Saya dong, saya kok akan mari ngebele ke kakek cong. Nyari PC malarat nak. Tak segempang sengkok malai bener ben mata pak tengkala kakek supaya jadi orang bagus. Iya mau nepaan sehat terus cong. Mau pas lagu, otak bedu malam, sakit, otak bedu ada yomor. Siapa ngurus Odin kakek? Terus terang dong. Mun sengko tak bisa ngepodong, mun Odin kakek tak bisa yator. Jadi ngake Bril, jap. Ini tak payah pindah dulu lah, Pur. Itu batu atas kasih siap. Iya, Toke. Ini kasih betul dulu, Mia. Kalau mau naik, biar tak ada jatuh. Apa you buat, Pur? Nanti saya punya kaki patah. Tak apalah. You punya kaki patah. Apa hal you marah ini macam, Pur? Saya punya kaki sakit tuh. Tak ada tangan kah? Apa salah tunjuk-tunjuk pakai kaki? Mana boleh oh. Tak boleh tunjuk pakai kaki kah? Indun tak boleh ini macam ya. Ayo, itu macam sahaja kah? Awak kasih paham lah. Jangan marah macam tuh Mia. Kita beda aturan Mia. Saya punya bangsa tak ada hal tunjuk pakai kaki. Awak punya bangsa Pur, tak boleh tunjuk pakai kaki ni macam. Lagi senang, awak kasih paham lah saya. Tak payah marah macam tu Pur. Kita semua dekat sini semua cari makan lah Mia. Kita punya bangsa Mia, aturan tak ada sama. Awak kasih paham saya pun kasih paham awak lah. Oh itu macam kah? Sorry ya Toke. Oke lah, tak ada hal Pur. You baik-baik kerja, ya Toke. Duduk remah dari. Bese tadi bese. Rokok dah tak ada. Pulang ini pun nepak ber. Nanti kiriman. Pur. Habin roh, amonnya. Siapa boy? Ha, sinelpon ha. Lu, teko ko lu. Tangan aku tuh. Apa Jong? Sobung yang gerong. Nang ban share sampean. Patkun Jong ko nanang bita je Jong. Kengla angko apinda lanan. Apinda kamu sampean Pak. Apinda angko lanan Jong. Kinta taong ko nang kawasan api dina. Siapa sih nelpon Jibur? Jibril. Ilaga ba ala Pur, bade kawasan jeras. Taman lengser beli ker sanga buto petto. Beda ning kawasan ceras Jong. Itaman lengser beli ker sanga beto petto. Abuh. Pada beda lengser ban beli kerki Malaysia ki Pak. Ii Jong bede Jong. Benih kun karo yang matur si pada lengser ban beli kerki Pak. Oh engki Pak. Kudu terong ngobeng na sepeda Pak. Kirim ngobeng gula Pak.
Minta kita sahra lah cong mung kerokun sepeda cong. Kamu mati sahra lo leo bang pak. Cik saya kerokok tibi pergi melarat. Melakin sepeda. Oh tin ya cong. Bingko monda iya nyaraki inceman. Iya tin nah. Engkau yaki ala aku ah. Iya. Tin Yuis. Ya. Rehat lah Pur. Iya. Kerja panas ha. Oh iya, rehat lah. Jam 10. Aduh, ya Allah. Aduh, di mana panas Pur. Iya kakek ala koi bebe. Kadir mun atas panas terkentaran kerja aja. Iya, mau cacing rata kok kepanas kerker. Iya mun cacing cai. Cik sengkok menosah. Mi amu penemu kakek. Jai. Minta tolong rangkok ke kakek. Tolong apa Pur? Pesero kirim maki ke Jibril. Seapa pesan saya kirim lagi Pur? Renggit. Jangan Jibril beli sepeda jangan. Tak ning gerobak juta pesan menentukan bahasa Indo Pur. Beli sepeda aku. Ila lambe ni kelubi kakek. Dak budi tinggal gaji boleh bingko ikan ten. Cik jangan ngucap beli sepeda sedih jangan. Aduh Pur. Nah cik lantar melulu beli tak manja Pur. Cik tor kadang nak foto tak mikir kebenaran yang tuan di tanah Malaysia ni. Cik tor kadang nak foto tahun di tanah Malaysia ni nyari pesai kempang. Tak tahu nak setelah lepas saya di nak tegak tuai bangunan. Mangkat cembelu mulai jam 5 tor kadang ki apartem setelah jogo pa. Iya mempola na cai. Iya jangan kok ruah Jibril ora kok tak padi bi kancana. Takut melas pada bi sengko. Tetih kor Jibril bunga. Mun kerongkok melas tak apa cai. Iya mon bola na Pur. Kebanyakan pemikiran orang tua kena boto toko melas, toko tak pada ben kancana. Tapi tor kadang kemalasan orang tua ibu di tanah Malaysia. Bina foto ke bayi pereng tak gena. Beni pah ki nyari ilmu. Seandina kemalasan orang tua bina foto ku nak nyari ilmu. Orang tua minda bunga nak foto andi ilmu. Bede serap arep pabaki. Serepot riye Pur. Salah abe le melas nanang perantauan. De beden bina foto ki ke bayi pereng tak gena. Iya mon pengetahuan kok iya cai. Kengkaro iya Jibril melas itina aki mulai ki kene. Jangan kok malah bunga dekanan. Tina pola ber Jibril. Tak kira nengi muturan nang bi tesahran lah. Bersa bing-binga. Tina peseria pas kere maki ke Jibril. Tina sabak lu jadi Pur ki kok tinggal mulai yang terkedai lagi babiko. Oh iya. Depak waktu rumah ayo laku kelu. Iya. Aduh ya Allah. Apa kau? Palak Pur. Ya Allah, Pur. Payah lu Pur bisa lawan kaki Pur. Mereka betul. Pur. Ya Allah, ada emak. Ada orang sekali Pur. Payah. Ya kaki Pur. Siapa nelpon ini nomor Anda? Nomor Malaysia apa? Halo, assalamualaikum.
Oh, ingki, saya nikah. Gula ke Pulau Negapur di Malaysia. Oh, sampian le, sing bolong kakak Malaysia le. Beda apa le? Tikal sambian cek terkerjat, ni kebun le bagian dari suku besar. Ngireng pada nerema bayi. Apa le? Engki keker kak di tas peranca. King bah keker kak sama mereka konkret. Engki seorang nunggu lagi puru ngapa di soalnya ki ada wangga puru dikela ki bagi klinik. Pakatina apa kak gepur neko mangken le? Engki mun gepur kritis. Tak mati tahu dia cek le cetak sekeker kade. Nyala pola. Berapa teh? Aduh, palang pan setia jong. Arah apa pak? Palang pan setia jong. Pelang-pelang dek remeh teh. Apaan labu eko jong? Di tas bangunan. Ya setia kebedaan nak roken tak mati tak odi eko jong. Duh ya Allah, dem lagi pak. Aduh, iya nak. Kakek setia kare tangis seben kastana nak. Apaan ya le tak bisa nyerakin kakek kasam mun setia. Iya jong. Apaan mun ki sehat, pahi kapiaki penemu na kakek nak. Soro mun tugder bener paham bu. Pahla kona bereng tak gena. Sedangkan ring tuan na jong. Setelah merantau ke Malaysia, dini keng apa? Keng dari nak kakek tu kok bodoh. Kau tu nak perjuang nering tuan ria bi kakek, pakai ke saja. Debede nolen tunya nasi dari Malaysia, bi kakek pakai pototo. Monduk tak monduk, pas dek kampeng atunya. Tinggal gak setia, geres sebi kakek. Pas dek remeng kok tinaga dia teh. Kastongku teh. Punya ongkong kok abentunya nepak teh. Ini pas deh engkau ya Allah. Dem lagi pak. Iya, kok cek lemari ngocak ke kakek cong. Ada kastari bede yade nak, kastari pakun bede ibu di nak. Kerasa ongkong mesti bingkok teh.